Jia ayu yu beriu hadien ke jingiap katkum ke kitab Psalm. Ke kitab Psalm gono ke beriu ke dekot ke pesan kong kum ni namar ha jingiap omdon ke jingken mau yeme ablay. Lani ha jingtep ue uban aingo yeme. Ke kitab Psalm gong omdon ke jingken mau ha jingiap. Kemud ki beriu kim ken mau ha jingiap. Ha jingtep ue uban aingo ime. Kini ketin jingtep hang ni gede ketin original gede Sheol. Ha Sheol ue uban aingo ime. Nang ni ketin Sheol ki don shibon ki beri ki translate ki pemkelai ni ketin Sheol. Bible kasi ko ong ke jingtep. Ha Bible kasi bethamai ko ong kum ni ha ke perthai ki beyap ue uban aingo ime. Kat kum ke doe Rims Bible ko ong ha dujok ue uban aingo ime. Kat kum ka Septuagint Bible ka ba hashwa Jesu aspa laispa snema shwa Jesu kene ka Bible ka teng Septuagint Bible kat kum kene ka Septuagint Bible kong ha Hades ue uban aingo ime. So umdon ke jingken mau ha Hades, umdon jingken mau ha dujok, umdon jingken mau ha jingtep, umdon ubala ban aingo lene ubala umdon ubala ban aingo ha ka jingtep lene ha Sheol lene ha dujok.